Ako želite da gledate streamove i momente poput ovih... Pa ja imam snajper. Subscribeajte se i stisnite na zvonce. Hvala. This is Stjepix, this is Smilex armija. U glavi je milion, ništa drugo nas ne zanima. This is Stjepix, this is Smilex armija. Pozdrav sam Smilex i dobrodošli u novi video na kanalu. U ovom videu radimo reakciju na kanal kojeg u stvari svi govore da je najgori kanal uopće za neke live hackove itd. U pitanju je Fine Minute Crafts. Yeah. Kažu ljudi najgori kanal za neke live hackove itd. Ajmo gledati ovaj najnoviji video. I naravno da me koji uvijek reklame jebavaju, ali nema veze, pričekat ću ih. Ok, prošle su reklame, tako da možemo da krenemo. Ok, neka flašica, boca, kako god da kažete. I ovo moram malo smanjiti. Uglavnom ne znam da li je ova muzika copyrightana, tako da... a može i nije, ok. Bostan! Šta? U stvari ovo je čak i kreativno, ovo je čak u stvari i dobro, ovo čak bi i ja mogao iskoristiti. Neka noćna lampica. Ok, štapovi. Karton. Vruće ljepilo. Šta radi? A? Mirror? I kao... Pa, što ne odeš i kupiš ogledalo normalno? Nek šta će ti ovo, majko mila? Majko mila. Moram nastaviti bez muzike jer ja mislim da će mi copyrighta, tak ima muziku. Ali nema veze. Okej. Ovo za veš. Či mi se veš može prati, zašto bi ovo izgleda ko mobitel, telefon? Majko mila. Ma nije... What the fuck? What the fuck? Šta? I kao... Pa što ne odeš i kupiš? Tamo to. Jrrrr. Moli me? Šta? Aha. I kao istopiš plastiku. Pa zalijepit će ti se, nemoj vruće. Kao što vidim, ova je ovo izvadila odmah iz ovoga iz rerne, nije ni čekala. Nek je automatski izvadila i odmah jebavala se s time, majko mila. Ok, upravo sam bio primijetio da me mikrofon malo jebavo, tako da sam morao mikrofon pojačat. Sad me čujete odlično, evo malo ću ga još pojačat. Ali nije bitno. Oj. Uglavnom mi to je dobro, kao zalijepit će se. Op! O, faca sve govori. Majko mila. Ko bi normalan išao da sjedne na kutiju? Majko mila. Ko bi normalno išao sjedit na kutiju, majko mila? Aha, i sad kao neće se kao kutija. Aha. Pa što nisi sjela odmah na tu stranu, jebote. Pukla ova glupost od ljestvi. Šta ćemo sad?
Ma šta god da je ovo, majko mila, šta je ovo? Ovo mi izgleda ko ljestve, majko mila. Naravno, reklama. Uvijek reklama mora ići, majko mila. Dobro, iskorištiš te ljestve za kao policu. Pa kupiš police, nisu skupe. Nisu skupe, jebote. Kupiš police i bok. Nego od ljestvi raditi, okej? Ker mi izgrizo nove štikle, šta god da je ovo, čizmice. Aha, i samo ću ih izrezat. Je. Šta da ja napravim? Uzmem škare i tak mi patike neko tako izgrize ker. Ali ovo ne ovo. Ne reži ih. Kao, aj, fuj. Ne, zašto? Stara lopta. Ma šta radiš? I šta će ovo biti sad kapa? Šta je ovo? Torbica. Pa te torbice pederuše. I moja mama kaže, to su one gluposti, to nije skupo, kupiš to i bok. Ok, rješava se... šta god da šta... Čemu? Ok, stolica... Rado bi se dero, ali ne mogu jer mi spava deda. Ljudi, koji je danas datum? Čekajte. Koji je danas datum? Danas vam je 2.9. Ovako. 6.9. Ili koji god. Ali ovaj tjedan distrek na ove retarde, majko mila. Distrek na ove retarde ide, majko mila. Ali ja sam vam ozbiljan sad. Majko mila. Ne mogu ovo više. Dosta mi je bilo i ovo što sam pogledao, jebote. 7 minuta, 8, evo snimam. Ajde, još malo ću pogledati, lak mi se ne gleda. Šta je ovo, majko mila, ovo nije za... I odsjeci cijeli. Uništavaš stolicu. I kao za kera. Ženska glavo. Čemu ovo? Čemu uništavanje stolice da se zalijepi? Još zašto se ker zove Spike? Je se to stvarno ker zove Spike? Da, Spike koji iz Brawl Starsa, majko mila. Onaj Brawler kaktus. I... šta? Dobro, ova bar mi ima normalno ogledalo, ali majko mila, što će ti to? Uopće ne uklapa se uz ništa. Sad ćete vi možda neko od vas misli da sam ja mutav, ali ne. Ovo se ne uklapa uopće. Ček, gdje ovo ovdje je, evo. Žal, vama bi ovo bilo lijepo da ovi, kak se ovo zove, ja uvijek zovem prsti od kartona za jaja. To će ovo šta idu jaja u stvari u ovim kutijama, kartonima. Ovi prsti, kak bi ja rekao, da.
Jel bi vi stvarno da moji prsti tu stoje, majko mila, i da tu stavite svjetla, malo sutra. Pa jebote, ja imam ring light svoj. To je koštao, ja mislim da ring light zna negdje biti odnosi u kojoj ste državi, kod u Hrvatskoj i tam gdje sam ga ja kupio u Interšparu 20 eura, majko mila. Znam da u nekim drugim zemljama čak 10 eura je ring light. Kupiš za 10-20 eura ring light. Može negdje i jeftiniji. Kupiš to i doviđenja, laku noć. Nije ni skupo. To toliko. Okej, slamka. Jel ovo slamka? Da, je ova plastična slamka. What the? Okej, meni je ovo creepy, ovo ja ne bi volio imat ovdje u flaši ovoj. Ja to ne bi volio, molim lijepo. A, to je kao igračka, jebote, za djecu. Ne. Ja ne bi volio da se moje dijete s time igra. I kad bi mu to netko dao, ja bi sam rekao, ček, gledajte sad ovo. Ja bi mu sam rekao, šalim se, nemojte tući djecu. Nije to dobro da tučete djecu, majko mila. Ništa. To je bilo to, da ako vas vidio, lajkajte, subscribe kanal, šerite što preživuje 3000, to je to. Ja znam zakade ko mene, no za to ovi treba mnogo vreme. Drž sporite od strana, ja imperija si grada.